Arambai News Guwahati da Maitilon gi pau tabri sing bu ihan hanu makta da chingangbam Sujitrani na khurumjari huzinga sigi samlappa mariba pau sing lobirase Lagliba tha kuntra taruk habadi chahi ahum gi manungda Guwahati da anisuba Medical College and Hospital ama hangdoklagani masi hauzik lariba Guwahati Medical College and Hospital asidagi hena chawgani haina CM Himanta Biswa Sarmana phongdorakhi Lagliba February 19 dagi Medical College asi sabagi thabak hauragani Hariba College asi Guwahati Sahar gi Pan Bazar da lariba Mahendra Mohan Chowdhury Hospital amadi Kala Pahar da lariba Kala Pahar Chest Hospital ani punsilaga semgadabane Guwahati gi Chanmari area da anoba park ama semlagani hariba park ase Assam State Zoo gi manakta laiba Shraddhanjali Kanan Park ka managani AIR campus ki manak nakna Maniram Dewan Road ta Irrigation Department amadi Flood Control Department ki office sing lariba chawrakna lambigha kunmuk kolaga park asi sagadabane aduga saringai matam asida department ani asi Assam Secretariat manungda kharani gi oina hongjingani su haire asigi sumathakta Brahmaputra River Front Fazahanabagi project ki saruk amoina Pan Bazar da lariba ariba DC Banglo asiga thangnana lariba police quarters singsu semjinduna miyam gi oina hangduklagani haina CM na makha tarakhi Assam dagi maitai macha truck driver ama Mizoram gi Kolasip district ta ka henba singna thangna thinduna halamle Kaisam Praveen Kumar Kauba tanker driver ase Kasar district ki manung chana Dholai Lantugram dagine Kaisam Arun Kumar gi machanupane khun asigi Nipen apokpa leikidraba Dewan Kauba handyman amasu mahaka loinakhi Praveen Kumar de hogiba nongmaijing numit ka henba singna thangna thinduna halamkhi aduga handyman asibuna phajinduna thamkhi Mizoram Police na driver gi hakchang Kasar District Administration da kusinarakibaga loinana handyman asibu ka henba singi makuttagi kanduna puthorakhi adubu handyman ase Sairang Police na pharaga jail da thamjinki ngase Assam amadi Mizoram National Highway gi Ramprasadpur gi Lantukram da driver hatkibagi mayokta miyoi kya thoraktuna wakat khujang changsingibaga loinana National Highway su thingjinki Mihat pasing puthoktuna matik chaba chirak pinanabagi akanba dabi tawkibaga loinana compensation oina leikidraba driver gi imungda lupa lakh yankai pinanabagi dabi su tawrakle Nahamarup Kasar gi Humbudra Suba Mapok Thoram amadi chahi gi mifam lakliba February 9 lebak pokpa numit Khorirol Sanglen Lakipur da pangthoklagani Thoram gi manung channa Imalon na mahi tamba amadi Bharat ki anuba education policy haiba hiramasida khananainabagi thoram amasu pangthokadori hiramasida potharaba headmaster Kaisam Birendrana athoiba wangangloi oina sarukyagani Mifam asida lupki members sing amadi naharol singna saruk yabiranaba ningsingjari haina General Secretary L Dinamani thadorokpa chirol amana khangalakle Manipur da handak pangthogadoriba tarani thoi suba assembly election asida Manipur gi kendra kunthra da JDU gi ticket tamikhal thengnagadaba miyoi singi ming ngasi laukthokre makogi manungda Sagolban Kendra dagi Dr. KH Loken Thangoiban Kendra dagi Khumukcham Joy Kisan Uripok Kendra dagi KH Suresh Singh Singjamai Kendra dagi Ngangbam Robert Yai School Kendra dagi Thongnaujam Brinda Devi Churachandpur dagi Hanagi DGP LM Khaute Jiribam dagi Usaruddin Oinam Kendra dagi TH Sharan Kumar amadi Bisnupur Kendra dagi O Nab Kishore Singhana Chingbagi maming yaure Mikhal Naksilak Pagaloya Omicron gi kesu soidana hengalakani miyamna COVID ki ngakpham thokpa SOP sing ngakna chatpiu haina Health Director Razona Paugi mipam amadangasi phongdorakre Omicron variant asi yamna thuna sandokkanba yamna su mild oiba loinana line su phaganba adubu cheksindabadi yade hairakhi ngarang COVID anaba miyoi manga laikhide madugi manungda ahumdi vaccine kaptriba miyoi singne COVID ki first wave ta miyoi chahumga yankhai manga laikhide second wave tana miyoi lisingamaga chatruk kuntaret laikhide aduga third wave asidi January thakhai tagi ta horakibani su haike nakalamaromda nauno Omicron variant marphu mari thengnaduna hane dagi punsalaga punna chamaga kuntaruk sukhre nauno positive orakliba ayamba Omicron variant ni su haire
Manipurda NPP gi oina ahanba tangkakta kendra kungi mirepsing lauthokrabagi matung asi kendra tarahumdoi gi mirepsing su lauthrakre madugi manungda androda laurembam sanjoy patsoida RK Rameshwar Nauria pakhanglakpada S Subhash Chandra Wangkhemda KH Jiban amadi kumbida N Mangina chingbagi ming yauri Ipak Films Production Manipurna Film Forum Manipur gi mideng makhada Department of Social Welfare na sponsor tawduna pangthokiba Anishuba International Manipuri Short Fiction Film Festival Inglisingani kunithoi gi screening ngasi Manipur Press Club Imphal gi auditorium da pangthokre Festival asida Manipur dagi kunmari Assam dagi ani Tripura amadi Bangladesh dagi film amamam punna film kunipana sarukyari Festival asigi convener Rakesh Naurem, Film Forum gi Chairman S. Mangoljao Singh, Social Welfare gi Director Ngangom Uttam, Loinana, Filmmaker, Editor, Amadi Actor na chingba mangana, Jury Member oina, Screening asida sarukyaki. Festival asigi Award Presentation Ceremony, Lakliba February Kunmathoi, International Mother Language Day gi Thoramda, Kusinagani Haina, Convener Rakesh Naurem na Thadorokpa, Chirol Amana, Khangalakle. RK Mission Awang Potsangbamna Kabi Jatesor Laikidabagi Manga Suba Thoram Awang Wabgai de Laiba Saubam Kohinur gi Yumda Pangthokre Thoramasida Senior Citizen Jingangbam Nityaina Wari Macha Iba Amoina Saubam Jatesor Haibasida Wangangke Mahakna Chepong Kayagi Korirol gi Latamda Article Kayasu Leptana Iramke Mahakna Hinglingai Matamda Ima Khulsu Founder Vice President Amoina Linkhatlamke Thoramapu oikiba RK Mission gi Chief Functionary Dr. RK Gunachandra nasu lamdamasi da mak mahakna tamlamba khudol sing nahonana ningsingki ngasigi thoramasi aiba ngangom lukhoina compare tauki AIR gi lyricist Soraisam Manglemna mayambu taramna ukpagi warol piki amadi thagat warolna seisakpi Saubam Chandani na piki Arunachal Ngamkhaidagi kidnap tawkraba matung handak kharani mamang Chinese Army na Indian Army da kusinarakiba chahi 18 ki Arunachali pakhangmacha medium tarom gi mathakta Chinese Army na ot naikibagi maral kya sirakli makhoi gi custody da numit 8 nimuk leiringai mamit mamai punsilaga mild oina electric shock kaya tawki haire amadi kihanki so haire Ayama matamda mahakpu makut punsinduna thammi haibagi maral kyasu Miriam gi apokpana sirakli amadi hojiksu nupa macha si matamadugi China sing adudagi mapung phana tholakpa ngamdri hainasu pendana wakalaki Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ngasi Lok Sabha da Union Budget Inglisingani kunithoi kulhumdoi puthokre Budget asi paperless format ta lanthoki Mahosagum che kolom paibagi mhutta tape amagi kuthangda budget asi pathoki Handaki budget asigi mroiba highlight kharadi Inglisingani kunithoi kulhumdoida chips hakpa e-passport semlagani amadi senba chahi asidagi horaga RBI na blockchain technology sinaduna digital rupee issue tawragani Inglisingani kunithoi kulhumdoida 5G mobile service haunanabagi Inglisingani kunithoida 5G spectrum auction hauragani World class quality education puraknabagi digital university su hangdoklagani haire One class one TV channel program channel tarani thoidagi chanida hegat halagani Bazera sina honghangadoriba singde kaklaba amadi sengdoklaba diamond cellular mobile phone gi oina camera lens amadi firol na chingba yauri aduga tanggadaba singna satin electronic sana pot sing x-ray machine smart meter amadi solar cell na chingbasu yauri Mizoram gi tongan ba district singi tongan ba mafam singda bamboo link road sananabagi damak lupa crore chamagi pilot project amasu ngasigi budget asida allocate tawke Awang nukpok chawkhananabagi thorang oina lupa crore lisingamaga chawngagi allocation ama finance minister na budget asida lauthoke Congress luchingba Harish Rawat nade union budget asi mikhal gi budget chunawi budget ni haina charge tawrake Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia na PM Gati Sakti gi makhada Central India gi state mangamakta haibadi Chhattisgarh, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh amadi Madhya Pradesh ta anoba airport 13 saragani lauthokre
ओडिशागी पुरी डिस्ट्रिक्टगी पैरा एथलीट चाही कुनिपान सुरबा कमलाकांत नायकना व्हीलचेयर दा ख्वाइदगी सांगना चेनबगी अनोबा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अमा सेमख्रे IIT मद्रास न साबा नियोफ्लाई व्हीलचेयर सिनदुना नायकना पुंग कुनमरी की मनुंगदा किलोमीटर 235 चेनखी पनबा याई महाकी ममांगदा इंग्लिसिंगनी तरेत पोर्टुगल की मारियो ट्रिनिटना स्टेडियम अमदा पुंग कुनमरी की मनुंगदा कवर तौकिबा किलोमीटर 132 की रिकॉर्ड अदुबुसु नायकना थुगाइख्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ना ngasi सब्सक्राइबर मसिंग करोड़ अमा हेंदुना मालेम की लीडर मयाम दगी मनुंगदगी ख्वाइदगी वांगबा लीडर अमा ओइख्रे माकी चैनल असी इंग्लिसिंगनी तरेत की अक्टोबर थादा माकना गुजरात की CM ओइरिंगैदा हांगदोखिबने माकी वीडियो सिंगी अपुनबा व्यूअर मसिंगसु करोड़ 4.3 अमगी मथक्ता ओइरी माकी मथंगदा ब्राजील की प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारोना सब्सक्राइबर लाख 53 ओइदुना अनिसुबदा लैरी अदुगा US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन गिदी सब्सक्राइबर सुमनतगे लाख 3.3 खक्तने रशिया मदी यूक्रेन उंखनरक हेंगलकपदगे रशियाना यूक्रेन की ngमखै परिंगदा टैंक अमदी अतै हेवी आर्टिलरी गा लोइदना लानमी लाख अममुक थमजेनख्रे पनबयाई रशियाना लेबागसी ngमखै परिंगी मनाक नकना नेटो बेस कया थमलिबा से यानिंगदब फोंदोखिबगा लोइदना नेटोना अतै मखाताना संदोकपा लेपलगनी हाइबगी अइबा चेरोल अमा पिरकनबा रशियाना हाइरखिबने मॉस्को की यामनमक मरुइबा डिमांड अमगना यूक्रेन कैदोंगैदसु नेटोदा चंगबगी अयाबा पिरोइदबनी हाइबसिने अदुबु US नदी मसिगी मतांगदा फिरेप होंदोक्ट्री निंगसिंगबा याई रशिया अमदी यूक्रेन अनिमग असी मतम अमगी USSR गी सोवियत रिपब्लिक 35 गी मनुंगदा यावरमलिबने अरोइबदा ngasiगी तेंतक पामरोइबा पाव खरा गुवाहाटी शहर सिन बथुंगना अनोबा एयर कंडीशन बस स्टैंड 13 अमसु सेमलगने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ना PG अमदी MCOM एग्जामिनेशन सिंग लाक्लिबा फेब्रुअरी 10 दगी पांगथोकलगनी हाइरे मणिपुर याउना इंडिया की स्टेट मंगा गोवा पंजाब उत्तर प्रदेश अमदी उत्तराखंड पांगथोकदौरिबा असेंबली मिखल असिगा मरी लेनना ECI ना ओपिनियन अमदी एग्जिट पोल सिंग तौबगी अथिंगबा थमख्रे मणिपुर की अहानबा तांककी अदुगा UP की ना मंगासुबा तांककी ओइना ngasiदगी मिरेप चे पिसिनबा याख्रे मणिपुर की तंपाकी ओइना केंद्र निफुदा अहानबा तांककी मिखल लागलिबा फेब्रुअरी 19 अदुगा अनिसुबा तांककी ना मार्च 3 दा चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगी केंद्र कुंदा मिखल पांगथोकदौरिबने नागालैंड अनोबा ओमिक्रॉन वेरिएंट की केस 53 फंख्रे जीनोम सीक्वेंसिंग गिदमक इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसर्चेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्फाल दा सैंपल 152 थाकिबदा कोविड पॉजिटिव केस 63 फंखे मसिगे मनुंगदगी 53 ना ओमिक्रॉन वेरिएंट नि अदुगा 19 ना डेल्टा वेरिएंट नि हाइरे आइजोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया दा नुमिदांग पुंग 9 दगी अयुकी पुंग 3 फाउबगी कर्फ्यू लाक्लिबा मार्च 19 फाउबा मिजोरम लेंगाकना सांगदोखनख्रे सिक्किम दा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंग 450 की कैपेसिटी दा ngasiदगी हांगबा हौख्रे रिपब्लिक डे पेरेड इंग्लिसिंगनी कुनिथोइदा असम रेजिमेंट ना बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ताख्रे असुमना बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ट्रॉफी लौबसे हंदकी असेना असम रेजिमेंट की मंगारक सुबने लाइरबा महैरोइसिंगना मेडिकल स्टडीज चथबा ngamnanabagidamag स्टेट कोटा की मखादा सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दा MBBS की खलक्रबा महैरोइसिंगदा नॉमिनेशन लेटर सिक्किम लेंगाकना इशू तौख्रे महाराष्ट्र की बोर्ड एग्जामिनेशन सिंग ऑफलाइन द तौरगनी हाइबा लेंगा की फिरप की मायोक्ता स्टेट असिगी मुंबई याउना शहर कयादा महैरोइ लिसिंग क्याना लंबी लमजाउद थोरक्तुना ऑनलाइन एग्जामिनेशन तौननबगी दाबी तौख्रे UN Security Council की मतंगदा इंडिया मदी रशिया न्यू दिल्ली दा फमिनदुना वारी सानख्रे गोवा मणिपुर पंजाब उत्तराखंड मदी उत्तर प्रदेश की असेंबली मिखल असिगी ओइना EC ना स्पेशल ऑब्जर्वर 15 नौना खनख्रे पंजाब की शिरोमणि अकाली दल की लुचिंगबा विक्रम सिंह माजीथियाना कांग्रेस की सिदुना सिंगनरकबो थौना फना ओक्लदुना माकी होम कंस्टिट्युएंसी ओरिबा माजीथिया थादोकलमलगा अमृतसर इस सीट तगी मिखल कंटेस्ट तौरगनी लाउथोरख्रे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लाक्लिबा फेब्रुअरी 15 फाउबा सस्पेंड तौख्रे
ऑनलाइन हज एप्लीकेशन पिशनबगी अरोइब मतम लाक्लिबा फेब्रुअरी 15 फाउबा सांगदोखरे टेररगा मरी लेनबदगी मासूद खान बु अनोबा पाकिस्तान की एम्बेसडर ओइना खलकपा यूएस ना याखिद्रे बीजिंग विंटर ओलंपिक की मांगोइना जापान की पार्लियामेंट ना चाइना की मायोक्ता ह्यूमन राइट्स खोंगोइनबगी मतंगदा रिजोल्यूशन अमा लौख्रे रशिया मदी यूक्रेन उंखनबगी मरक्ता गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंगी इमुंगी मियोइसिंग बेलारस थादोकनबा यूएस ना खंगहलख्रे यूक्रेन की वहाउदगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दा यूएस अमदी रशियन एनबॉय सिंगी मरक्ता उंखनरखे मालेमदा ख्वाइदगी यामना मोबाइल हैंडसेट साबा लेबाक सिंगी मनुंगदा इंडियाना अनीसुबा ओइरे इंग 2013-15 इंडियाना मोबाइल फोन क्रोड़ 6 साखिबदु इंग 2019 क्रोड़ 30 साखी जम्मू कश्मीर बु चाइना अमदी पाकिस्तान की सरुक अमनी हाइना उत्पा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की मैप ना चेनब क्या थोखलकले WHO की वेबसाइट ता लेबागसी की मैप लाना उत्पगिदमक इंडियाना यामनमक कन्ना रिएक्शन पीख्रे अमदी पाकिस्तान दा पबजी सानबदगी नुपा मचा अमना हंदकता ममा याउना इमुंगी मियोई मरी हातखिबा थोगदोक अदुगी मतुंगदगी पाकिस्तान पुलिस ना पबजी बैन तौननबा दाबी तौरक्ले ngasi nadi Arambai News Guwahati da Maitilon gi paw sandok chaba matang solution zabuga loinana thabiba singbo amka sohanna khurumjare